residents from Obuasi and Nempotemo. In fact, Enra, it was a gargantuan demonstration, and all the demonstration are almost and they had one reason one more concern and say all is not well. A lot of issues are happening, and indeed one more any said many yano and penifua a war Obuasi ebeshe na wetimin so abuawon. If is Obuasi is left out, Akoma FM. Last week benina extensively, and mekai say be 2 months ago. Na the then police commander no Obuasi yene ne di nkomo na all can say we said the Obuasi to time bomb so e mabunu ni adwuma ye enti wo hwe etefo video a wo hwe hwe mabunu a wo modi kojan bomb tie ejina ho, and all their concern is yene adwuma ye e wo Obuasi. Anglogo Asante abo Obuasi for all this war, and they are not getting us any work do enti ene yanso ye hia ye de. We want development. Obuasi Hemaya, Akoma FM. Omunyina ene gu Obuasi. Enti the reopening of Obuasi Anglogo Asante. Aboa beboa omo and aba beboa omo and ase emwa omo. All that ye benyam rene na no pay. Ya to Obuasi na fe ya interrogate bisase. What exactly is the problem? What is going on Obuasi? And indeed Edia any mabruno so concerns a womo esu ewo ho. In fact, adia ba ko a me metimi aka kire on say as we speak say ukọ Obuasi sesia krono eda hokwa. Obuasi krono eda hokwa. You have the youth there Akoma FM. You have the youth there womusu ebisa say what are we doing? In fact, enema bebre na ekoso Obuasi into the robbery ekoso Mebuna won any bibia ye nam ho banchere, and these are the situations and I pay ye bisa say what do they do? Meba cho wo Obuasi ano pay na wutie me o join here on our Facebook page ewa Akoma 87.9 FM. This is the video, and Enra the whole community just Obuasi mabru ni nyina etigu montreso, and as we speak ukọ Obuasi a wutie the DC was mpanimfo nhwe na yanso Akoma FM ense eye the Anglo-Gold Asante ni mu na yehu exactly all the situation a ekoso ewo ho. Me worry and say a mining community a wo munsuo wo nsase o bibia ya say no they need immediate arrangement wo nso betimi ensa kan the share of the national cake, and I was saying say mpanimfo yi wo mani ya hweye na enmanim ya woman take it up yet ha na the any class esi, and this is what we need to avoid. Jebi a quick one on Obuasi na long overdue Obuasi as at this time Akoma FM na mebunu na complain so muni adwuma ya Kofi a legitimate call on any of the leaders on Ghana buy on their paying for any obia. The reason being that Obuasi the hub of mining. One more and a yes kankasa kesepa edi free ede eye nyema bebre. The gold mines Obuasi Kofi for over a very long time. Gold mines no as serve Ghana with a lot of money, but don't call Obuasi township anymore. Mebunu na omo yetimemufo na iso munye adwuma ye no. The young guys are not working, they are not getting the job to do, and for that matter almost so Phyllis said no. Ahoho anasenkofo fikro fufro so eba be adwuma wo honom na so munye sika dia. E die tipa na yeso so mutimi fa ye me so ye adwuma ni bi. So that we can also learn on the job. Ni yenya sika ni fa mo ye community no, because seven predators any boy coaching. And is a mabu no mo Obuasi complain bitterly say almost so demonstration. No mo de amati atua de akere mo payifo a. It is because adwuma wo honom so mo ye no. They are not getting the right people to connect them so betumi anya adwuma. And it is legitimate, legitimate. And your more anchors it is their right to say so mo demand say e payifo mo adwuma ni bi because adwuma no mo ye no. Sika koko no mutu na wo mo ankaso mo asase. But the pay for this also for more serious. Omo for more serious because they feel say emabunu no they are not up and doing. Omo nyanya bia eso enya na so mo nko school. But it is time say they should also learn on the job. So the people will also understand no mo so nya sika kakra. I'm aware say was the last time you Obuasi koye interview. Yes. Ana wo mo anwea keka Anglo-Gold Asante for tour. No more epic. Mekai say the police commander ka say
Obuasi 40 time bomb so. Yes. And if they are not careful, Nema explode a bit do how can say and a diabre. Now these things are going on and community in Akoma FM area ewo Obuasi as we speak. Portable word diane and quine kekekra omuti betam. Kofi say ne abado no. Kofi unim. Takwa ye two ayi wo hono takwa ye various levels of mining ewo hono takwa ye two manganese wo ho, ye two gold wo ho, ye two bauxite ewo hono Kofi okwa takwa emab no mo takwa no, most of them are employed ewo Goldfish Ghana Limited. Most of them are employed ewo Suta Mining. That is Ghana Manganese Company. So it tells you say emab no mo hono they are involved ewo adwuma no mo ye ni mu. Omunye scanner, almost also the boy the same community. In tema basa ye enshede any hono mo. Hardly so be who say takwa a typical takwa boy, a typical takwa boy or ye Suta boy. Ebe kwa wi ade. A typical takwa boy or war under a Goldfish Ghana Limited ebe kwa wi ade because or you employed. Now it is Obuasi, that's a sad situation in Kono. You ask yourself, say what is the difference between Obuasi and takwa? Now yentie some of them. Embebune Obuasi ane ye ni ejuma. Ye ejuma so ane ye no ha kan nyina ye community money an kan ne ye say galamsey. Eno ane na ye de nya love ye bi ye nse nsuo rock ene ye but company na stop ye ono so on fa mbabune Obuasi. Enti ama mbabunu no ye si apini ekomode ye ena me ye chire yi. Akoma and then paying for catching say so far as I had that peaceful demonstration dino a petition their mom no musasum no muso be head to one more and yes here home any ya send by your mother reply bebre na how Obuasi to each. Right, and that is it. But a quick one from the DC Adams. Not getting the opportunity. We are not saying that only Obuasi people should get the opportunity to work at AGA. However, they should also consider us because we have been with AGA for so many years. The impact of mining has killed a lot of people in Obuasi, just as in Takwa and any other place. So they should consider the people of Obuasi. They should package something for Obuasi aside from the concession they need for mining. They should also consider Obuasi people. We are not saying no Obuasi person is working in AGA. Some are there, but comparatively, I think we have more people from outside Obuasi than those within Obuasi. They keep coming to my office that I completed university with this person. We went for interview, the same qualification, but I was rejected. We have also sat down with them severally. And I think this is the time they need to take a second look at how they go about their employment procedures. That is the situation. The said the DC Akoma FM police commander Esu, youth Esu. The question is why nebeko akwakobwa Obuasi emebruno, and why over the years that's why ever the situation a very alarming challenge. And Omona utie ufri Obuasi wana te Obuasi and important be say it is that bad and it continues to be bad. I tell you on Facebook page Akoma 87.9 FM me worry and it say edu baby na mabunu who say omuni ni daso we who so ni daso. This is the situation that goes. But the young Konya ni enya na pokuni nkoma na Akoma FM Akoma FM. Now, and I'm about to do a demonstration. Yanyam na fe ya interrogate exactly all the concerns. Now, my the picture, the situation of Obuasi and Kasa youth in the Mabuni Jumaya anyhow. I mean, you. Kofi youth ni say Omuni Jumaye. So about Obuasi as youth ni do so papa yi. Na yanka ni say adwuma wo mo yana kese e wo Obuasi as eye efuma gudie. Uba Obuasi ase ya se ye kofu madonfu de no jada en no so bibre ne mu fuma gudi tu ne de Obuasi pa na emabru no o mo so bu o mo de bo anglo da sante ne mpani fo Obuasi so mu nya adwuma ye esanze o mo na adwuma o mo sua dodo kofi eye se o mu ra daade na o ma akoye adwuma na ebreka kreni na so ba o ma yimu a mampani se efuma gudi tu no nam se said the uncle for be pinu fantino ubugu no sabre come de mabru no for the community mining by e mabru bi nya bi wa ketichi so ne ne bi ya pinu so anya bi anye but yanka no say pinu anya bi anya wo Obuasi nya wo mo anya bi anya no say community mining na ba ya na youth yi bi na atakoye the excavator si asase so a odua no ma ye washing but say
work mine na nkasa se maburu no ewura daade aye adwuma no de kofi over 100 years ni emu se dem mi papa bia mombi ewo bia ya maburu eye ho demonstration ni na sa bia ya kofi ya kan wa se manu akofa demonstration ni na ba ya maburu so munya adwuma nye no eye bia maburu ni kire se ya na nanom apenso na omo start se omo tufu magudie ewo sa bia ho ya be ntinshi ya be ohadwunu na omo mine ni wa ya kofi videos wo ha akiri ya be ni nyina ho adwuma de ya ba nua o ma bode ko asase no ase se de ebuo no wo agudie ni wo no ehunu na nyina ya be kan nyina bom de ababere fam na omo kire se efiri sa bere no ebe ka ene ya ye di nkomo a ye na nanom ye adwuma angogo da sante aye sa bia adwuma awu madi bi ho wi ese nkomo de ho emo bara me no asempanifo nka bi ma ena wo mu gufie ena wo mu enya adwuma nye ena ekom de wo mu kofi no kwasem ni se so ba bo ase kane no ode sika eto dem na ujaw proto ho se bia wu to kwa kokuma se kora kodina otwe nu aba obekwa aba na osika nda dem bara ne so ba bo ase a krono sem kosoro afei emayiwa na ewo kurom no kwasem pa ne se ebi musu ba ya omoda na die no kofi ano oden ezanze ya ne duru ba bia kura wutimu de na sabi unsi muntumago akata ya na ebi ai bi ho memo ere no kura kasem pa kofi eno man se dan koye Obuasi ase mayiwa ni nya adwuma nye and endra mayiwa ni bia menyu mu di nkomo no ese sei se bi previous ho omode o makoshi Akoma eni didie na akoshi Akoma na ko fomu didie no ayese omo boys ni nya adwuma ye eni ntino se obi efiri wa bi ba na wonu nya adwuma kakra ye no ka che ozi bia o ya beda menche memo 2 million ana memo 1.5 America no de beko esanze ekomo de no ma na num to manu asemu a na edino ka na kire no kofi ana fe meburu no susu ko no America no kofi se unni na di agro na uja won sampo tu wo be 2 minutes na enko fa ho a ibe twa no Obuasi sesei kofi babia abia na kwa koduo no no kwasempa na kofi ana fe ya ko adwani bere pa kofi ya mi egu Obuasi e bo be na ke tidi kwa yemfa ho Obuasi because di agro be ju fun and se o yo ba na o try si dia be fa ho so be ye wo de o yikukuti nto be fa ho a o fa no ye be ye waje esanze o hwe be be je stadium a ye wo wit bi a Elenki stadium o ewura brono ba ko ye fro bugobiri nin kamprum na hono da stadium no ho ko fa bridge ni so anka na ye wura e wo bugobiro ko fi e bo be na church na yo ba won ko ntini mfa ho enone enioma e kire se obo Obuasi adwuma se da ni asesei na ekomo de mabunu no ampa ezanse entokwa bi asabi obo se babunu bi eni wonua ekon ana se bi abo se ye bi ababa bi ye Obuasi no e ka kire wo enone mo teacher se mabunu no Obuasi no se kom dromele koma dromo no vi eyampa ezanse juba bi ohun na se ye pia politics ba ko ye adwuma na no KTS akofi ye ko ye o se de mabunu to na omo ya allegation se kom do na se bi kofi o he se de unua be ma na nimu aya de to na se nke bi ankonya taade papa bi share ya ka obuhunu se de wote ana bi ohunu no be efie be mi ensani na bi ne se de ohunu se de ntade shemtie ne se de onu anka na mindua wo hunu ya ye no a kofi e ka kirawo ahokyira mabunu no ewom na ya demonstration na nu a mabunu no ye no kofi na mabunu no de kan ye kire pen ya na omo kasa ase ne bi akira ngolo asante bia na omo pray fro kwa me bi akurom pepo so na ho no ebuo no da ho no mabunu no kire se omo nya kwanya akwa ye adwuma enipa not less than 15,000 and a directly no ombe nya adwuma ye okay akodade maburu not less than 15,000 kofi ena no de wo de omo kodade ankasa akwa ye adwuma owura mu ba na wo pie no de gold ba na omo ya mabo no se ska be kurom
Obi afei wo mu e ba koto nsuo bottle ene enioma odo aka bi ti se torch ena afei enioma bi aga na msefo no wo mu de ye adwuma no nso omo kire se no nso indirect debt no far less than 10,000 ewo Obuasi. Obi nti se wo die mabunu priya se ko ba ne se Anglo Ashanti giatum na wama mo makonya so mo nya adwuma kofi ye keka ko nipa be 30,000 ena ebenya adwuma ye na wo mo nsa akoma no wo Anglo Ashanti eja sa bia mu ade ama youth no eno ho demonstration enu akofi maburu no ye no now Anglo Ashanti so anu ye o mo de ma youth ni ye o mo kire se over the years the entire mu guys I ho no e ma mo eno no ye investigation a Akoma FM ewo sa enseni ho e kire se Anglofo no face galamsefo no ya omko daade kofi ena se ura daade no nso a asase no se no sabi obi ni hobi ye omo ye adwuma na ho enti omo ni suro se omo jae ho no minus na youth ya ombe dibuo na didie wura mu aba bedu Anglo Ashanti for issue eno ni ade a eye nhwemu kakra susu ese ninti na Anglo Ashanti aye ne so ha se omfe ho no emfa emma mabunu no but mabunu no kire se ho no kanena nka Anglo Ashanti wo na nke bi ni ho sa kwa media ko no yemo kan na wo ni bi ni ho ena Anglo Ashanti ebe to wo ade efa sa bia ni nyina Anglo Ashanti to wo ni wiye no ena o share se emma wo bi aganam se ni tinsi ni wo no echi emma inside emma medi eboni bi ho lemum wo no wachi die utumi di na emia ma ko na bi ewo Obuasi ageze go fele no ka sei Anglo Ashanti for na yi o mani but officially o mo fa nkrata emma youth nso mo nya man no ho emia bi tire dwabu nso high campaign ena fi abompe ene enyinem sa emia no emia ma ko na ya maburu no nya ba bi kakra didi won kakra honde kanena nka omukwa wa Anglo Ashanti ha omo ebe paho wo mu bare nei omukwa omunya konya kakra edidi wo na mum omu anye demonstration ni rekire se sa mmia nan kofi eye bra babia omu prisese no ukwa unya babi nya adwuma na Anglo Ashanti fo mu makonya so mu nkonko ye wa adwuma ena ba ho bebo kolikori na unya bibi kakra den etodi ni ti bare okwa babi anka yetufu magudie a udwabuom na ode boto how to strong papia kofi one ton kura no na nya be $500 cedis ye sabi ye ya kan wasem Mempatable. omo kire se so tumi ko down ho Okay. down ho no efiri esro e de kwase ye be 400 feet and san wadu dade na sia ube wura ho se wura no ha go to gold no sabi ye na kofi edi hu nkoma no kai no Okay. ji o tumi wura ho na unya sack ni full one edipie na senya wan kasa na wo kwakoyam na mum se wo ton mo bia kofi o ton less than 1,000 cedis I see. I see. ebuo na egum no I see. and eno ne kira o se maburu no wura ho kwakoye ho aduma obi said ye Obuasi e ko mo kire se Okay. in 2010 ekopim 14 na Obuasi economy gina so ra na Obuasi ubodin ne de anka wo de type wo se Obuasi anka wo skakurum no na omo aduma esanze Anglo Ashanti ko we deadline 2013 mo ba bi senkenye omo a na ye mining na no ye rock mining wo Obuasi ase ya in fact kabuo bi chinko ko bi ye Okay. ofinti no ni allegation na endra omo re re Anglo Ashanti se mia no omo ka so omo jeje mu di amagalam se fo ni bi no ene de omo no akwa se de bi bredi aso esuru o mu sunu na omo na so de yi hanki bi de bobo mu maso mum eso mu nyasu no mu nyasu na ka ba mo nyasu ne de enya de mu pa no de amom ti se Anglo Ashanti ne Buasi fo mpanifo epese wo mu su o mu su efa komu ede o mu no bawie de a enye kwame bi akuru mbedi yedi nkoma no pe no ena omo se mpanifo nya ho ne ma omo nkonko ye adwuma san se omo su se honko an bi omko ye adwuma a adehie pinu abenya akobie akodidi ye se be ya kono ni adwaman a na nzen ama ko so Obuasi na aboku my na wase ena no pe mejiri se ne maburu no be koso edi nkomo na yenya understanding. Thank you. Abusanfo, that is the discussion from Obuasi, but
yamra other issues are enra na ye di unkomo with the flooding therefore on Facebook page